Başladыңlar mı? Selamünaleyküm. Malades tuğandarım. Malades tuğandarım. Ben gelip zilen koz iş oldu ha. Tanıdım. Tanıdım. Tuğanım selamünaleyküm. Tuğanım selamünaleyküm. Malatsi. Tuğanım selamünaleyküm. Hay malatsi. Bu da kalasa kana tuğanım. Gel. Qandaysiz? Havo yaxshi bu, desa yaxshi bu o'g'lim. Sovuqlaring yaxshimi? Yaxshi, qandaysiz? Tuğanım qanday yaxshimi? Tuğanım qanday yaxshimi? Tuğanım qanday yaxshi? Ha, Xudo xolasa. Qanday? İnjiner. Tuğanım qanday yaxshimi? Tuğanım qanday yaxshimi? Salomatsizmi? Salomatsiz. Qandaysiz? Qanday tuğanım yaxshimi? Tuğanım qanday yaxshimi? Qanday tuğanım yaxshi? Assalomu alaykum. Zdravstvуй. Erkin tur. Zdravstvуй. Qanday yaxshimi? Ma gaylarda birden eksim. Bulardagi qo'li yaxshi ular tez o'tadi. Bas o'tkila. Tashla, jezlarni tashla. Bas. Ova, bas qil. Bas ay baldar. Qayerdan tetarni boshlaylikmi? Qana. Toprak barmi? Bering. Uchrashdik. Qanday do'stim? Barsizmi do'stim? O'shadan boshlaylikmi? Bismillahirrahmanirrahim. Apke sonu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunaki Xudo xolasa sonum bo'ldi. Gaylarga da ektiriyoruz basqıla. Gayga tashla topraktan. Hey. Ha bunaki. Hazır. Najat'tan bir de emin altın salam özüm. Hazır momentten soğukturacak. Allah. Şart kökten. Sunu ver. Özüne ver, özüne. Uşuğa birke ilip koy, atın kim öyle? Azamat deyilip koy birkanı. Körüyoruz, kanday köktör eken. Gayleri de bir işlet hele. Azamat, labatka verç. Gel oğlum. Gayleri de bir işlet hele. Bırak kalasa. Kökten bu gaylerin Tamam. kelime. Baldı, sunu ver. Sunu koy. De lapatkanı karma. Yerden kol kiyip kasın, bismillah. Hadi ödöngüsüne var, çok canına da. Kol kiyip kasın. Tiyad, avama göndür. Avama göndür. Tak. Cürbaz Sen gel. Taşla. Vardı bu. Gayler dişte telle. Bu aldı. Ben sunum okuyayım. Ver lapatkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk bunu ben al. Gel. Вот так вот. Вот так вот. Karmap dur. Al gel. Ver dostum. Tamam bağbandıkını alaylı al. Bismillahirrahmanirrahim. Buna. Hap gel, kalkan özüm koyayım suda. Bugün azı 500 tiki bütöz mü? İşte bu aldı. 500 tiki bütöz da kalasa. Hurmatlı jurnalistler, buna Xudo kalasa. Hazır şunday köçöttörді tigi mezgili. Az buna keç güz, buna keçede karda cevap verdi.
Бүгін мына көчөттөрдү алып келдик. 1000 көчөттү. Чынар терек, Кудай кааласа мынакей биринчи көчөттү өзүм тигип бердим. Şu жаңы асфальт төшөлгөн көчөлөрдүн баарына эки бетине чынар терек эгебиз. Кудай кааласа, Кудайым буйрса бул чынар теректерибиз көктөп калса, катнакай ол бир ряд болуп тегиздеп эгип, жайларында салкын болуп, желпилдеп өсүп турат. Анан бул эмне үчүн чынар терек эгип атасыңар дегенде маселе болуп атат да. Чынар терек биздин эмеге ыңгайлашкан экен да, климаткачы, аба. Анан жанагы биз тетиги Курманжандатка энебиздин ата көчөгө клен, акация деген кымбат баалуу бактарды алып келгенбиз. Бирок алар ысыкты жакшы сүйбөйт экен. Ошо бираз мына жалбырактары күйүп калды, мындай жанагындай көбү баскансып күйүп калды. Анын Кудай кааласа нар жака бир ак буранын жээгине паркка көчүрөбүз. Ошол эле ак жолтой болсун, бактарыбыз, көчөттөрүбүз көктөп кетсин, шаарыбызга көрк берсин. Рахмат чоң. Давайте иштей берели.